Asa marmula gabi marsangap jalma mola beri nami untuk purnamon bayi mari ham gudang mula-mula baru mau dulu masuk bapak agias marhita subbanami itu amat tadi bata suri pangidion di bernain uron pasaton na tuna sida marhite gawi las niroha bayi ma mula-mula sok masuk bayi. Jadi tuna bang alik itu teh. Jadi setelah bobi ulos ta, alai mau ulos sejal tu marakubino perpudi mai dah teh. Jadi asa lihat perhorasan, lihat panggabian, marhite ulos nahu pasatam itu bernain purnamion, baima godang lihat itu. Ate Maharaja nami inang rohamu pasato pasahasi tuhami anak pemona
Lumoy ma tuwere muna.